maka mutia bomua moye ewo district ni mo no fa efam kakra eno kwa me pese ehwe no kwa iwi a other projects park no de any other projects e be di hon komo it was a John ya ba mu em say me ni me chairman ye nanti ya ye campaign ti ya ba mu ya pese ye de sebe ye man for no difference sene ya ne nipa bi ka say amanyofo nyina enka no kre no na pese ye mamu hu difference nti ye won kronkron bi onoma ye koye no ye hwe mo ti ye hwe mo no so nyame adom ya ba mu nti ye ni excuse bia because one hwa mo a 2028 obako say okwakoye campaign nti ye nyuma ni bi onoma na I say ya eka ye ho bom na ye piska ye de eye ebi ene mankraso community park no eno eba office na komo fan mai ene ka ska bom a ye tu sa na mo no na amina bi da ho last kwana I say nka wo ya tom e was side yeah e won so ye reclamation ho e won kwa e boka 200,000 ene kata so kama ide ma ye manfo e wo ho baby ti sa chance no ma da sumwa be close to 2 years before say eba power omo transformer she ye tobi mo ankasa ye kan nyina ye mo ankasa no tema yaye moye na oba ademra na omo so sa ye tobi nsu ye de e koma omo transformers na wakasem na working yes okay that was last year no nti esa start here you also kunkoma lie omo light ni nu honom nti a start here ye ne channel test for na akasa omo aka na ombeje ya piska ni bia momo a omo start here omo de post akwa ye pese extension ho e de momo that was last year nti yesa wura this year no because ya target say every year be ade miensa nti at least 4 years no ya nkasa be ade 12 oh ede ama every year bia no mo the project miensa na be simon from one kasa mo ho yes nti last year ye 4 and this year ya started nti this year they start here no any let's say bathroom toilet na edika kan wansem na okay yeah one okay and ai ekwan na from Odofe to Kunsu Dotiem no and also A2 no mo na mucha so yes ya na etwa so and we any for no ma 2024 ye campaign ye call Kunsu Dotiem ye the midwife no ye kwan no me so omo sre ye nkon sra midwife no je kwan ni didi nkomo a na o ka che so chairman ono honorable benche da we e ho na meje e ma na wo I was seeing kura gumi radin serious Sir John oni delivery bed I was seeing gumi kai e ho na oje e ma wo nti se be yin na Kunsu Dotiem it's a finesse no ye ni bidie but ye be pay delivery bed aide e dey Akoma omo ti before election ye to delivery bed kama e dey Akoma omo ti dey na ye presentation no ye do hono ma na omo e ye we ti dua bi ase na omo ye no omo da homa na asan soro e na omo ye omo ye ti ko bodi di ma na ka chom so omo mpa ye se ya me boa na ye timba ban mu a ye besi weighing center ede amomo till last week yeah the aso akobo form the aso no na ebo form yes but before said aso form kra no blocks ni bibia I set honoma ya Hanover ede amakon contractor also eba be adwuma nti eno so eka ho ana miensa no nti we ye ni fo no ma ya sa target say this year na ankasa no ye be 5 because na trainer mo set ina mago bi on because na ye wo communities bi onuma also youth no ade omo so hia say omo hu say ya man class park no omo so hia park nti machines no work wan no so no be ti say aje bonkro side o ye be park no e dey amom this year na oba kokutesua e also ye be kwa ye omo park na amom ufu no ma camp kusu camp ankasa ye be kwa koye nti e ka train no ho a na akwa koye 6 for this year and okay so this year no you were the 8th year yes 8th month sorry until you were barely for 4 months yes
we sure say mo betima start but e bia mo nwie. Oh, let's say omo no request no anko to say mankranso die ya omo kan. Someone say mankranso dey this capital. Yeah, fancy yenye na nsi post nye. Oh, okay. Oh, I know they say near mankranso dey say John dey nka fife I see. This year the no. That's 6 for this year. 6. Oh, see. Train no the parks no train no ebe count na 6. So O chama mo friend Chairman Kobuni. O tuntum but your friend Chairman Kobuni. You share that. Oh, Mary no ma chia.